Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukele kwesimanje ngisilethela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi ubaba-ke phansi lena-ke emsinga-ke kwamajozi-ke ukhala ngayo-ke inkulumo yakhe laphana-ke uSigwebo Sentambo ongumculi kamaskandi-ke obekhulumela yena-ke laphana-ke uMhlakawani-ke ambukela awuyizwele-ke nansi-ke inkulumo kababa-ke omdala laphana-ke othi ungumlandeli-ke walo-ke igcukama elisha egxeka yona-ke inkulumo yakhe laphana-ke uSigwebo Sentambo. Mbukele nansi-ke ividiyo bese-ke wena uya laphana-ke ezwe-comment section sizwe ukuthi wena ngabe olwakho uvo luthini-ke ngalo-ke lolu daba lwakhe-ke laphana baba-ke uButhelezi-ke waphansi lena-ke emsinga kwamajozi. Siyabonga. Sanibonani madoda. Cha, umuntu akayiphawule le ndawo lethinta uSigwebo nokuphawula kwakhe izolo. Ube uphawulile konke kade ezokuphawula cishe mina bengizokuzwa njengomfowethu uSigwebo sike sikunaka ukuthi into akayikhiphayo emlonyeni iye ihambe neqiniso. Kodwa cha, Sigwebo mfowethu wathi ukukhuluma izolo hayi bekuwumsangano mfana wami. Bekuwumsangano nanokuthi sebekhukhumeze kakhulu batshela ukuba bakwenza ukuthi ngathi wena umuntu mhlawumbe okhuluma iqiniso naye lo inkinga yakho-ke la efike yakhona for mina yilokhu ukuthi uthi wena kunemuntu ongashoni ilanga ungamfonelanga ukhuluma ngoMhlaka-1 ukhuluma ngomuntu ovele okuma-Blue Nation ovele akhwela adilika kumthandeni futhi othe mayechaza inkulumo yakhe wathi bayizilima nabalandeli bakaMthandeni futhi othe mayechaza inkulumo yakhe wachaza uMthandeni njengomuntu mhlambe owenze obhale leyanto leyana ka Rest in Peace njengomuntu odakiwe. So bafowethu noma ningayichaza nithini leyanto umsweli akekho nje umsweli kumaskandi. Njengomuntu ohloniphekile leyansini ade ehleka lapha amanyala manje mhlonipheni nina bafowethu ngoba niyathanda ukumhlonipha. Ake siniqondisele nathi limtakiwe nina manithi uyahlonipha umsweli simhloniphela ukuthi wenzani usuke ecela obani sinandabani nalokho akasuke kwenza thina usuke kwenzela imizi yobaba yini kanti sithi thina leyansini ade ehleka ubehleka uMthandeni ukuthi ubuza ukuthi wayezokwenzana ekugcineni uthwalo futhi ubemzela ngomqondo ukuthi ambeke ukushilo noMthandeni lokho wenina-ke Mhlaka-1 nini uSigwebo nimzwile yini uMthandeni ethi waye eze lapha na eze ngoba ezofuna ukubekwa ukuba inkosi. Uma uvakashela umculo omdala nje osagcinwe uNkulunkulu ukuthi abe khona emhlabeni niyoxoxa naye anifundise namaqhinga mhlawumbe okucula nokuthi babenze njani bona nixoxele ngomlando wakhe nisuke senizofuna ukuthi alibekwe. Kushuthi bonke labaculi abadala noma bengagula kumele bangavakashelwa ngesizathu sokuthi kodwa ubusuyofuna ukuthi ubekwe. Kushuthi akusavakashelwa umuntu neqeda le yanhliziyo kaMthandeni ayiyenzile ukuthi avakashele umuntu omdala umculi njengoba naye umculi. Nichaza ukuthi lokho ayekwenza kuwubulima ngoba wayeyofuna lokho sivume lokho ngoba phela leyo nkulumo isho njalo. Ningakhuluma umsangano niyitshethe nikhuluma into eradio. Mhlaka-1 awuphume kuMthandeni. Uma ngabe wena uhlakaniphile noma wena futhi unodumo uhlakaniphile wena uhlakaniphele uMthandeni phuma kuMthandeni ungazoyitshela ukuthi into ekhona wena ungazoyitshela futhi ukuthi uyilento ephekwe ekhaya khona Mhlaka-1 awuphume nje kuMthandeni. Lento nje lo yababa nje obehleka nje lapho uhleka uMthandeni ningafuni ukusenza izilimi fokofu ngalento enilona ikhuluma manje hawu. Bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada